kumsang hi som ni le pan ni October ni thum thotan ni ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong zong te che bai le thau u le tuntruma hian US politics lam le Ukraine ram chunga indona kalmek chungchang kan thlir ho don ane US a chuan Republican Party tan hian November rain tia ansai November thai hian ru asur don em ti chu US media trend khatten trongkam danglam tak anman fo thin omjanai tak mai ania kanron soilan uk tong in November thai hian midterm election US ram chunga nei ani dona tuna rural Mac Biden administration le Democrat Party te hian mi puitelaka rinna anla hlo chuak zo em ti chu fia in aum dona ni hemitan hian US ram chunga chianarap thak tak athleng chungin party pahni te hian state thranga rally bot sain campaign an nei deuh mup rang ani midterm election a hian Republican in ne na han chan ngai theina turin former president Donald Trump chu malatu langsar ber ta jingami ania tun inrin jan kalta khan Michigan state a rally lian tham tak mai huai hot ania hemi huna hian Republican Party tanga candidate tur thren khatte punjarna anei bok ane Newsweek in report anpek dan chuan US ram chunga hurricane Ian in nasataka anwai mek awang le chuina effect phak mun than khata te po rally hi kalpui mep zel hania former president Donald Trump hian hurricane Ian chungchanga hian thucha asoilang telboka heibaka hian kumsang ni somni le panhia president in thana result kha ruk bawani tin hasoinon le bok former president Donald Trump hian Michigana campaign rally anei na mun hi Macomb County Community College Sport and Expo Center ania helai mun hi Warren Khopuya tanga darkar khatle minute somli tlan vela la ania Trump hian FBI in warrant unpack tele a in maralago chu daptura FBI 10 search warrant unpack chungchanga hian US mi puiten an khriat thai turin ring takin Trump hi aron out chhuak ta ne tin an report ani FBI te hian former president Donald Trump in maralago anron dap chiapna hian former president Donald Trump chuan thilin thup lian tak mai hemi phena hian aoma kumsang ni somnia president in thanpuya khan vote diklo taka akalawangin mipuita thinrimin US capitola buaina ansiama khata khan thiamlo minchantir hantumawangin January ni ruka US capitola tharum thona khan investigation chu tunthleng hian anla kalpuya Biden administration in unselect committee ta chuan investigation annai mek chu tichak turin ka in hi anron daptirani tin apu bok he campaign rally right side broadcasting network in live fa unpack chuana tang hian former president Donald Trump hian kantan tak main in hriat turle in nena thillo thon kadu lian tak mai hauma kan thin lung chungril takatang hian lian tak maya kan mangai na chole te phak rual lo thlop na le tanpuina thlepui rap thak tak hurricane Ian in anwai wanga har satna le chena tok mek Florida state te Georgia state te le North Carolina state ate hian lan cheu hi kan thil du ber ania brutal ratia ansoi hurricane thlepui rap thak takin rong taka chiatna athena wang hian innena hian chung te phak rual lo tanpuina le thlop na te chu pek cheu hi kan du ni atia kumsang hi somni in thanpuya dot manga thlepui rap thak takin minnoyang mai khan hurricane hi thlipui dom lo tak mai ania khamin huwa thlipui dom lo thleng ta jinga alian ber ta jinga mi ni atibok masetuna hi chuan kanti thei om chune ro chu hello tia in zawai hena hian torphuina thu soi hi ania keini hian nasa takin kan mangai chewa in tan thilti kan du ni ti te po hi min khriat sak kan du boka kan thin lung chungrel taka hian inom renga kan trong traina zong te po in kianga hian haum rang thina ni ti hi min hriat sak kan du ni ati kumsang ni in thlan pui diklo taka kalpui chungchang kha tuna US Supreme Court a thumek Justice Clarence Thomas anupui Gini Thomas nena kan soidunna ani chuan kha in thlan na kha diklo takin kalpuya ni ti arin thu asoi chuak towa voin hian achunga kalom tak zata Gini Thomas si kumsang ni somni le palia White House kan rale thaina turin theitop chua bei turin candidate te jinga atel vedonani tin apung zarbok US mi puite hian Gini Thomas si in khrechiang duem Gini Thomas si great woman mecharo pui takani ti hi lohre saturin kadu cheuni atibok former president Donald Trump hian asoi zelna
Gini Thomas chuan kan hlena thil chiang taka asoi chu kumsang ni le som nia in than pui kha ruk bo ani tin asoya ramro relna le in kai khroina ti danglam tua thak theng tu heng Democrat Party tele Biden administration in mi pui thin rimin US Capitola buaina han cho chua tharum thona chokta khan in nam hnoina kanayani ti hi engma asoi ngai lowa Gini Thomas sian katel aring lowa in than mak danglam tak ani zero chu chiang takin asoi chuakani ati Former President Donald Trump hian Democrat Party te habaina Democratic Party te chuan eng in than puya po hian ne na han chan theina tur chuan in bumna atelanga yani ti hi anthil pomdan ania in bumna tello chuan chakna le ne na nei thaya anin ngai lawani atia tuntruma midterm election lowam tura po hian ne na han chan theina turin in bumna chu an kalpui tan leta kamning ti chiat na tur tam tak andap khoma minti ming chiat masak phota mi puite bom turin ui rualang mai in ko ham takin an cheme kani atibok hei hi a chennai in maralago FBI ten andap thut chungchang a soi chuana ania mi puite an bum na turin do tam tak mangin thu buai min siam saka chu midterm election a ne na an chan theina tur kong nia Democrat Party te hian an hriat wangani ati tuna hian Biden administration hian US ram chunga mi pui cheng tele kan ram ngai po hi dan bo chetu te sual tam tak nei ranga ram huayang maya chachin ram anga min chome ka hemi chungchang ka soi chan chu mi pui ten in hriat theu ka ringa Democratic Party ten ro relna han chan chunga hian dot thu atamin disinformation information diklote in bumna thille ruk na te bakhi mu kan nei lawani US in ngana lungphum chu soi hinin haumeka Radical Democrat ramro relna thak danglam tu Democrat Party te chuan kanram puma hian nauti tlak phalna dan chu tundin handu berle an support ber ania hengmi te hi in hriat thawangin mi an pian ma ti hlum hrelo ani chuan mi piang to te po ti hlum an hre don lowa dot thu ne na malak hi enga ma an ngai lowa poisak an nei lowani ti in hriat kadua chu wangchon Democrat sautai paithain Republican Party ten ro relna hanchan le theina turin mi pui ten vote in pek ngai kaduni ati former President Donald Trump hian a soijalna Democrat Party te chuan anrin dan le anthil tuipui bara chuan heng nauti tlak ta hi dan noya phalna aum to chuan diktaka nauti tlak na an ngaya mase mi piang toymo la piang lo te po ni sela ti tlak le tha ta hi Bible kaltlat ania mase mi pui te hian keini hi min thlop lawani chuan heng thil thleng mek te hi engtika ma inti top theingai don lowa nawan pian ma ti tlak chu an duwa an thlopa wangin harsana tam tak an siama mase Scottish John rem ati talawa kanram ro relna le thu boiram na in sang barin khapna dan ati chota ka wang hian Biden administration chuan heng nauti tlak du mixing nun rong tak tak te tana an lom na turin an pian nuwa ti hlum phalna dan chu siam tumin tuna hian in buat saina an nei meka heng thil thleng jong jong ta hi ti top turin keini hi min thlop lawani chuan ti thei engma in nei don lawani ati Trump hian a soizelna nauti tlak phalna dan nei ram hi ram tam tak anoma mase khovela hian nau piang to ti hlum phalna dan nei hi engram ma an laom lawa rammak tak kan ni chomeka chu radical ho thil ti dan ram ro relna le in rel bol dan te thak danglam an du wanga an thil ti ania chu chuan no sen duam tak tak ta chu khwar khurum thuk taka athak mekani ati kumsang ni somnia anin than pui bo rok vela khan Michigan Governor Gretchen Whitmer chu former President Donald Trump le atho puitene na in suna berta jingami kha ania Michigan Governor Gretchen Whitmer chungchang hi asai chuaka Trump chuan Michigan hian ramsa angmaya mit nei extremist Gretchen Whitmer hi in nola in paithak ahun toa Tudor Dixon Governor tana tuna candidate tana ommek chu in thlang chuakin in tungding turani ati America ramro pui taka kanro pui chan in thak danglama rorel dan in sik soina le in thak danglam na lian tak thlengme ka hian Michigan Governor Gretchen Whitmer hi ain rol langsar ber ta jingami ania America in Governor hanai zongjong jinga milhom berania chu in khathwa
tu na hian hripui leng me COVID-19 kha aom to lo mi ma se ala om te me umaya khovelin kha hripui kan ma chon na sat zolai khan khau tak taka in khuwa khirna ken ko te kha ka du lo thu voi tam tak ka soi chuaka chu chu mi pui te hian chiang takin in ria ma se Gretchen Whitmer hian Michigan State chunga hian lockdown nun ron thak tak mai le khau tak mai chu akeng koin apuang zarta chu chuan enge ngong kan ti chuan Michigan mi pui tam tak te hian in na in chana Michigan State amai ni lo hian he union chunga state dang Michigan Governor Gretchen Whitmer angmaya nun rong taka lockdown kalpui tu ten an kalpui na wang khan eizon na ta na an na tho thin tam tak te chu an chan pha boka tuna hian khari kha alom renga ma se lockdown puan ngai lovin khovel mi pui te hian mani himna ngai tua chungin kan na thau tuna chuan kan thoka hei hi ni kadu ka soi fo thin kha tin a soi chuak bok former President Donald Trump hian Michigan State rally hanai na hian New York Attorney General Letitia James chu nat takin hado dal thu hasai chuak boka Letitia James hian lawsuit Trump laka hian halo file to chu Donald Trump le a company te hian diglo takin sum don na han kalpui ni tin lawsuit an laka hian halo file to ani Trump chuan New York Attorney General Letitia James chu vunrong awanga in clear ran na le nam in kara in ngai lo na thlen tu lian tak mai ania chu thila wanga US in harsat na ato zongjong ta chu mi pui te hian in ria khang zongjong chok chuak tu kha Letitia James si ani tin asoibok Michigan State Save America rally tia former President Donald Trump le Republican Party ten rally anbuat saya hian mi pui te le US media ten an beng khon tak mai thil pakhat asai chuaka chu Trump hian kan hmaloka hian US chuasan na le federal sarkar opna hnuai atanga in lak ran na hi athleng mai thaya kumsang ni somni pakhata khan president atan Joe Biden hi laklu ania kami nuloka khan an thil kalpui dan tam takte hawangin Texas state chuan in dan mai du hial khopin lungoi lo na anaya mase khathutluk na Texas state in an siam kha bozui chunjom lawin tunthleng hian aloma Biden administration hian kandrama thu boirem na in sangbar Scotta sina thutluk na alo siam to chu do dalin tunthleng hian akal zongin han chazui zela chu wangchuan Texas si anlungoi lo zol ta hle ani ti chuan ngong lian tak mai le kanram ta na thilpoi tak kan ke darna tur chu aron ir chuak le ta federal sarkar atanga Texas si in lak ran du na chu lian takin ain mung le ta me kani ati former President Donald Trump hian thu cha sai tak mai hasaya ma se appoint poimo zolai nia kan hriat te kan han lor bik deu ani hetianga US ram chunga politics sa in bainale midterm election han nei dona wanga campaign rally han nei mup lai hian Ukraine ram chungai ro in dona in choljai harel thailawa Russian state TV chuan voin hian thumak danglam tak mai haron puangjar le ta ani Russian state TV in he thun puan hi kan sei main he thu han puan chan nialangte han sei ma sapotila The Daily Express chuan nizan lampanga khan report nan pek danin Ukrainian ta chuan Russian warehouse lian tham tak mai chu puak thai thil mangin han beya heta hian Donetsk region chunga warehouse lian ber ta jinga mi angai ania Russian sipai ta chuan he warehouse se an chanta Donetsk region atangin mitam tak Putin sipai ta chu an tlan chiani tin an report ani Ukrainian Armed Force ten Russian warehouse an bom chiat hi puak thai thil le ral thuam chi rang han da na mun ania Ukraine sipai ten he warehouse ti chena tura bom han kalu hi chu bom thokna tak ani lem lawa ral thuam achung om ta hi ti chathai tur khopa chaktok chau ania mase Eastern Donetsk sahian Russian sipai ta tana chiatna rap thak tak thlen tu zokero chu he warehouse chunga hian puak thai thil thokna tak mai dang tam tak anlo da khom trau wangin chung ta chu apuak zuita bom puak le anwa kang mai chuak hian nasa takin Eastern Donetsk region chu rap thak tham khopin he bom puak sul nu hi van boru ka po mu thein haumani tin an report ani he warehouse si Donetsk region chung Kodema khwa Eastern Ukraine om ania Kodema kho chung van boruak zongjong chu mei khuin alwa khat deu veka Russian sipai ten anral thuam puak thai thil le
silai mu te chi rang an da khom na mun warehouse an ti cheta wanga mai khuna satak chok hi mel khata hla tangpon mu thei ani thu an report tel bok Ukrainian Armed Forces te hian Donetsk region pumpui hi an control na hnuaya an da theina turin Donetsk khopui hi lak ngai tumin tuna hian an bei mek ani tin an reporta hetianga Ukraine Army vache te hi 30th Mechanized Brigade te ania nimin lama chanchin thar kan siam lawa nimina khan thu chua tam tak Ukraine sarkar chuan an siama Russia point an siam boka henga tranga alandan hian kan chanchin thar nung bera po kan ron soilan to liman khopui chunga indonarap thak tak thleng chungchanga khan Ukrainian Armed Forces chuan liman khopui pumpui hi an control nan huaya anda 5 vek towa liman khopui hi Ukraine sipai te tan chuan an supply lakna poimo tak ani ti kha kan ron soilang to boka ti chuan he khopui hi Ukraine sipai ten counter offensive naya an beina hian lotling takin len chu ania liman khopui hi azavain Ukrainian force te control nan huaya aum to ni tin an report ani ti chuan hetianga liman khopui anlak nu loka hian Donetsk region chunga Russian sipai ten ral thuam anda khom na lianber chu ti chiat ani zuita hei hi liman khopui atanga melsom nga laya hla om ania heiwang hian liman khopui anlak nuwa hian Russian sipai te hi Ukrainian Armed Forces te hian Norzuin anung tola Russian sipai te hi antrang zui zel nia an hriat thu The Daily Express hian an reporta liman khopui atang hian Ukrainian 30th Mechanized Brigade ta chuan Kodama khua hi an beinia an hriat thu an report boka Kodama tang hian Luhansk province po nai tak ani to boka heiwang hian Ukraine Armed Forces tan hian tran mun rem chang thatak tak mai chu arang thayang bera lak 5 vek tumin tuna hian Russian sipai te hi an normek nia an hriat thu an report tel bok voin lama Al Jazeera le Newsweek ten report an pek dan chuan Russian sipai te hi Donetsk region le Luhansk region a hian beitokin harsatna athleng meka frontline na indona hian Ukrainian Armed Forces te hian malam panin ke an penzela Donetsk le Luhansk region atang hian Russian sipai te hi nor chua thei anin beisaya heiwang hian counter offensive operation chu ngorle nazoka kalpui mek zel ania Kremlin in hantu manga upper house sa anram chunga heng region palite rinlu tuma romhanna an siam hi annem nge ma hian Ukrainian Armed Forces te hian Donetsk khopui atang hian Russian sipai te hi annor chuak theini chuan Ukraine chimlampang Kharkiv region a Russian sipai ommek te chu thango kangmai in dan chain hanom donani tin han report ani ti chuan heng thil zongjong athlan nuwa hian Russian state TV chuan thu chu anron neita Ukrainian Armed Forces te chuan liman khopui chu an thu nei na hnuaya anda towa mase Russian President Vladimir Putinan kanram chunga alorin to region palia hian Ukrainian Armed Forces chuan lo thonna engemo annaya wangin GI takle na takin tuna hian Moscow sipai ta chu annormeka liman khopuya bomthak an threlowa chutiang bok chuan Donetsk region chunga po hian bom manga min bei chu an threlo boka chutiang chuan kanlaka bom mangin chiatna lian tak tak an thlen meka kan sipai te laka hetiang an thlen tir nuwa hian Kiev chuan Moscow bom tur hian thutluk na asiamanga order achua thuain arin omani tin han report ta ani Russian Defense Ministry Lieutenant General Igor Konashenkov chuan Russian President Vladimir Putin an zirtopnia Moscow khopuya tranga Ukraine rambung thanchung region palite kanram chunga rinlu ani thu apon nuwa khan darkar relote haral nuwa Russian sipai ta chu liman khopuile ache vela tang hian Russian sipai ta chu in nuk dok mai turin order an pe ni ti hi a confirm zui boka hetilai hian kanram bung than chunga lak lu thule independent drum ani thu region panhi te puan ani wang hian mitam takin alom na hun an manga Moscow khopuya celebration program an man mek lain Moscow in aram chunga arin lu region palita hi tuna hian himlo takin aumtani tin Newsweek chuan an report bok Russian State TV hian report an pek dan chuan Donetsk region a hian Ukrainian Armed Forces chuan kanlaka chiatna na satak thlenin harsatna min siama Donetsk region chunga hian khoi hmuna po bom thak chu an hrelo wangle
ral thuam om khau pui manga bom ron ka chua po an trelo boka wangin Ukrainian Armed Force ta hi nena changjoka an tangmek zela hemi dota an next target an target dot tu tur chu Moscow hi ania Moscow ron bom tur hian Kiev chuan order achua thuain arin omani tin an reporta mase Kiev lamatang hian Moscow beitumna lam thusoi engma alom lo thung ani ole khati jongkha tuntumatana video kan buat sai thaite nile phot sela kan channel la subscribe lo jong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loinen kol traula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia